Druhý po veľkosti rybalov u Vojvodiny, rybalov Rusin u Ruskim Keresture, za rozliku od veľých, ktorí ще помалі Гаша і ще все робі. Рибалов, окрім у Керестури, ма озера і у Ідьошу у Банату на вкупно скоро 400 гектарах. Рибу ще predava uglavnom na trgovišću južno od Savi i Dunaju. Proizvodnja, jak vidite tu okolo je s kukurici i arcu, da su peletirane hrane, takže ideme da jaký 25-30% s peletiranu hranu, je to u Zagnu. Znači zdrava kukurica, zdravi jare, zdravi tritikal. Máme daco istočného hrášku, ktorý dosť vysokoproteinské hranivo, znači dakle okolo 25-26% proteíny, takže to otprilike to. To všetko vaša firma produktuje, hej, sama? A uglavnom skoro všetko, da poviem, nie všetko, ale jedino stočného hrášku sme nemali. Ale to sme kompenzovali za jare, za to uglavnom jare, tritikal, kukurica, to sami robíme. Za takú politiku vlastnej produkcії po karmi rybalov značno zmenšuje trošky, та ще іще отримує. Keď naša ekipa bola u Naščivi, vylovovali še ostatní ryby zo žimovníka, ktorí zvyčajno treba, že by bol vypražnjeni koncom žimi, ale vlastne kochabel rybu u ním, rachujúci, že na nej zarobí prez jarnju distribuciju. Međutim, uvoz tunčej ryby mu pohubil zarobok.